Alright, sibuyile kanjalo. Siyabuya kanjalo ke futhi la. Esakazi lakho kodwa ngifuna uyibona la kuqala. Alright nayi lento le engifuna ukuthi yenzeke gaza kwethu sizoba live njengamanje sesiyayenza ke lento sibuyile kanjalo. Hey birthday month yami ke lena uFebruary sishaya lapha birthday celebration wise. Kodwa ke asikele endabeni namhlanje sikhuluma ke lapha naye uSlomo wabantu bamnominatile ke lapha yena uSlomo wabantu sikhuluma naye nje nganokuthi nimvotele nganza kwethu senze kanje alright siganile awusuka madoda Hey birthday month yami hey birthday month yami yenzwile Manje 13 minutes after the hour u9 o'clock kamala mngosifisa kuhle silokho sigijima kanjalo khona la emsakazweni nakho ngiyabona imsuzu lapha elishumi nantathu libumbene lapha ihora leshaka lolunye 13 minutes after the hour 9 o'clock awusogijima kanjalo emsakazweni nakho silokho sigijima kanjalo silokho sibalanda balande batshela ukuthi siphakathi celebrate lapha ibirthday month awukhuleka ngilanda lapha umfana ke osesemusha ke lapha endimeni yomaskandi endimeni yokucula lapha umaskandi othi yena ngicela ubuye uyana ke lapha umthakathi ngithe nje akuthi ngimlande lapha ngimdonse ukuthi abantu bembone njengamanje kumsakazo omkhulu ke izinsuku zimbili lapha kuyena uXolanja enyakeni enkulungwane ephinde amashumi amabele 2 February 2021 ngigijima kanjalo ngilokhu ngigijima ngengoma ngifuna ukunikeza ingoma khumbula ukuthi uFebruary iyona ke lapha inyanga yami ngiyabona abantu bangenile ngempela manje ngiyabona abantu bayangena sigijima nje kanjalo khululeka namhlanje khumbula ke ukuthi sikhuluma naye lapha uSlomo sabantu
ngizule ku nominate ke lapha kuma award so besitshela ngeaward lakhe ngendlela yokunominate kwakhe ke lapha uyena uSlomo Sabantu so besikhuluma naye ke cishe lapha ngo 9 o'clock emsakazweni wakhe iTFM kamela ngosifisa okuhle ngoba Msimango angazi ke ukuthi kwenze njani ke manje lana kwavela kwacima zonke izinto zami kwacima nje yonke into yami uyabona kusekuvela kwacima nje yonke into yami angazi ukuthi kwenzakalani sibuyile ke kanjalo emsakazweni yakho sikhumbule ke ingane kwethu ukuthi silokhu sigijima njalo nje uma kuzithi 9 ngizobe ngilive ke lana ngizobafunda abantu ukuthi bathi bafuna ngibadlalele ziphi ingoma iziphi ingoma ezibathinta ngaphakathi iziphi ingoma abafuna ukuthi ngibadlalele zona khona la emsakazweni yakho iTFM your ultimate dial sengajola lo TFM sanibonani ngithembisa ukuthi ngizoninikeza izinto ezimnandi khumbula madoda futhi yashisana namhlanje notshwala buvuliwe ke weingane zakwethu buvuliwe ngizwile impela ukuthi wabuvuliwe lapha utshwala nakho ke izinto zami seyizolunga maseyilunga kanjena ngizogijima ke lapha ngilande yona inkosi yamagcokama ethi uyangichomela emsakazweni yakho khumbula ukuthi besikhuluma ke futhi naye lapha uSlomo Sabantu athi ngifuna ukwenza la izinto zami athi ngifuna ukwenza la izinto zami nayo alright ngiyabona ladies house iphakathi bathi babize basabela awumadoda basabele ngampela ayiyona ke lapha ladies house ngifuna ukugijima kanje babizeni bonke ke nibatshele mawukwazi ukushare le live ushare babize bonke batshele ukuthi siphakathi angithathele thuba nje ngikubingelele kuphi la kube ekuthela khona ubingelela mina sifisa ukuhlala Msimango bathi umhlangano zongahlelo zokuhlala zomhlangano zohlala zomhlanganozi alokho mfuthu ngithola bana khopha sobomvu uthi simqoma pho mawasazi esithi mail best mala kahle angilande ke manje uGSG ugeza sebegezile inkosi yamagcokama ethi ngishani yangichomela Sengizoqoma kanjani wemshele wami ungikhomela 17 minutes after 9 o'clock emsakazweni yakho ngilokhu ngigijima kanjalo sawubona babize bonke kubatshela ukuthi wena ngoFebruary ngoLwesihlanu ngizobe nginayo King Nuba inkosi yamabhinqa wonke asephelele ngizowenza sure ukuthi ngikunikeza nje ingoma ezimnandi khona la emsakazweni yakho silokhu sigijima nje kanjalo mawufuna ukufana 0848945463 phakathi ngempela abantu ngisazobafunda lesineke sewuzoqoma kanjani kusuvela wangichomela kusho lapha uGSG ugeza sebegezile inkosi yamagcokama mala kahle konakale ngiyabona ngempela abantu bangenile njengamanje ladies house iphakathi awusuka madonna yabona abantu bathi
uMaskandi awukho mnandi abantu bavile bathi uMaskandi awukho mnandi angazi kwakwenze njani bethi uMaskandi abantu abangafundile awukho mnandi yawuza nje ugijima kanjani uMaskandi ngizobafunda kabantu angilandeke manje phansi emandaba enkandla akubathi umjabulisi wasemlando namanje yakusumisa kwasiphethe ubhoka esandleni nendoda ubhiya esandleni isikhathi esithathile ukhuzana umfaka Mpungose othi yena umshado akulona ijele mangibuya ngilanda uManqele lalela maqedwe lapho ngiyasuka ngiyolandela phana iphupho likade yadika umuntu akhathele ubuyukhulela ithambo lemboko ledala enyameni ledlebe lodihlahla somsingaze lesinyemsini lohlobo logatsha mhlawumbe xesha into solwana kisa amazolo uhlupho lamanzi angcwele babhuda khona zonke ingulube hlezi yalini yafu yaqala ha awu Nkosi yami awu Nkosi yami hlala nje unethezeka emsakazweni wakho siyabonga kuwo wonke umuntu osesharile ngiyabona abantu bathi basharile ngisazowafunda ke lapha nama comment ngibonga kakhulu ngenza ukuthi ngokuthi ningibukele njengamanje khuzani ufaka Mpungose 20 minutes after the hour 29 emsakazweni wakho TFM ya ultimate judge kamela mngusifisa kuhle ngokamsima ngigijima kanjalo bathi umshado akulona ijele lalela uzuma ngathi ngami ngikhetshele umshado alona ijele ngikhetshele 22 minutes after the hour 9 o'clock emsakazweni wakho gijima kanjalo bangenile abantu sawubona sigijima kanjalo sibonga wonke umuntu ongenile njengamanje ngiyayibona ibalo ziyakhuphuka khona la emsakazweni nakho isifisa kuhle emsibanga ubabize bonke kubatshele makwazi ukushare uvela ushare le video kwazi ushare ama groupini ubathega abantu ukuthi bezobukela asenzi lutho nje bayabukela abantu lapha sikhulumisana naye lapha silomo sabantu uyena nominative umshado akulona ijele ingoma oyizwayo njengamanje akengigijima ke manje ngikwenzele kanje ngibheke phansi ke manje kwaNongoma awuzihamba insizwa kuyosala ibonga umfazi omnyama nengandla kuqopha qopha isangwa senyanga umuntu ongishadala ngasangishaya manje awusuka umfazi omnyama uyazi umfazi omnyama uthini uthi umfazi omnyama wemama Kuba seyanga abantu umuntu ongishadala ngangasangathi lutho manje yabona kwavela kwangena umuntu wasedutshe nasi sakini thathe nyana inkomo sami
wami wemama silokhu sigijima kanjalo umsakazweni wakhe sifisa ukuhle Msimango khumbula ke ngane yakwethu ukuthi namhlanje sobe sikhuluma naye lapha noSlomo Sabantu ngoLwesihlanu nginilandela uKing Nuba lalela uqashiya kupha ngazi ngempela ukuthi uqashiya kuphi lalela mina ngiqashiya ngiphakathi eRes eTUT eTshwane University of Technology ePitoli bamangale nje makhala lezi lalela ngifuna ukudlala ingoma kaSlomo lo engizobe ngikhuluma naye namhlanje umfana unominatiwe ke lapha kuma award uzocela kini ingane kwethu ukuthi nimvotele nje unominate uSlomo Sabantu ngizokudlalela ingoma zakhe lalela ngoba manje ngisagqibhela ngoqoba gqobha isikhoma senyanga madoda umuntu angishadala ngeke asangenza lutho manje uthi mama ngisebenzile ngenxa isikhathi ngenza kwethu ngifuna ukudlalela manje lapha uSlomo Sabantu ngiyabona abantu bangena njengamanje umuntu ongenile njengamanje ngithathe nje lethuba ngimbingelele ubingelela mina uSifiso uhlaka Msimango bathi umhlokolozi ongahlokolozi yokuhlokoloza umhlokolozi othahlokolozayo hlokoloza umhlokolozi unokuthi umfuthe ngodolana mina ukhubisa ubomvu uNtombi mqobo phuma uMaswazi lokuzithi umel best awusuka lezo ngazipho omkhulu wami ucucula solo bawasha ubulungu sodongana liphinde libulunguse nangu uSlomo Sabantu uthi wazadala wami yena ubengibamba kamnandi khona ebusuku wamzolo emzu njengamanje ingabashuma 29 emva kwakhona lesishagalolunye 28 minutes after the hour 9 o'clock isizwe nakho silokhu sigijima kanjalo sibangena uthi uSlomo Sabantu wazadali wami love wami wazongibambalana sithando sami lala la isifubeni sakho bese lapha noSlomo Sabantu 29 minutes after the hour 9 o'clock emsakazweni yakho silokhu sigijima kanjalo igama lami nguSifiso uhle ngokaMsimango batshele bonke ukuthi manje singapha siyawa mosa angazi kuthiwa ivolume ayizwakali kahle siyazwakala manje angiconfirmela ukuthi iyazwakala kuyavela ngalapha ivolume
Njengamanje uSlomo Sabantu uthi ke njena wazala viwami ngizobe ngikhuluma naye ke lana uSlomo Sabantu ungekudala kodwa manje ngoba sisalungisa izinto noSlomo Sabantu ibhuku likathi yadinga umuntu ekhathele kuyekhuleni ithambo lembongo lendala enyemene edlebele uDuhlaka somsingane nesinye masiwe lahlobo unagwaje omhlophe awucashe into eselo banakho samazona awu ibhuku likathi yadinga madoda umqumeni umqumela manzange ngone lapho ubhuda khona zonke ikhuluma hlazi yakhe yafika kuqala uphusha umuntu ayiwele uthi yena sakhela kamnandi isigini phansi lenqusi baxobanyawo aziyabi ithi yasalibonga mina kahle awu kusiyami Male zontombi zale ngakini zinkumbuza le emakhaya yashaqashiya intombi kamnandi idijabele idijabele Male zontombi zale ngakini zinkumbuza le emakhaya yashaqashiya intombi kamnandi idijabele Ayibona njengamanje silinde iphone call ezovela lapha kuSlomo Sabantu ubona kudala ngizobe ngikhuluma naye lapha nomfaka Slomo zinkumbuza le emakhaya yasho yakhe insizwa kanti Male zonsiza zale ngakithi inkumbuza le emakhaya yasho yakhe insizwa kanti idijabele Situtule Iphuma likathi yadinga umuntu ekhathele kuyekhuleni ithambo lembongo lendala enyemene edlebele uDuhlaka somsingane nesinye masiwe lahlobo logwaja mhlophe aqashe itholo lakhe samazona uqhubule manzi agcwele lapho ubhuda khona zonke ikhuluma hlazi yakhe yafika kuqala uphusha umuntu ayiwele umqumeni uthi sakhela kamnandi isigenge Batutule kamnandi batutule kamnandi usikhumbuza lele bakhulana Ziti salam Yesu salam Ziti salam Yesu salam Sikumbuza lele ngifuna ma emva kwaSlomo Sabantu ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngibafunde abantu ukuthi bathini yini into abayicabangayo kuze bezokwazi abantu ukuthi ngazi ukuthi yini into abayicabangayo ngempela makwazi ukushare njengamanje le video ishare makwazi ukuthi uthega abantu ofuna bezobukela njengamanje ubalethe bezobukela nawu masikade udlula kanjani so bathi ngidakamnandi Niskumbuza lene makalama Zitin kita kamnandi Niskumbuza Ayabona ngenxa yesikhathi njengamanje silindele lapha noSlomo Sabantu thina sebesenza njena ngoba silinde uSlomo Sabantu ngibheka phansi manje uthi Turner University of Technology. It's a petition. Ilanga lemaweni inhliziyo yami. Abenzola lo muntu ongathembeli mina. Ngizisashana ufalo. Yoma Ngifuna ukudlala ingoma ezimnandi zomaskandi uzubone nawe ukuthi cha umaskandi kahle mnandi lengidlalana njengamanje navigate umculo womaskandi ithi ilanga lemaweni umuntu ongathembeli mina ngizisashana ufalo yoma Mayeta nithethinyano Mayeta nithethinyano Ngabe yini inhloso yakho Mayeta nithethinyano Awuthi ngathi
njengamanje abantu bayangena njengamanje ukuthi usanda ngena ngane kwethu siyakubingelela siyakwamukela lo okhulumayo njengamanje usifisa ukuhloka msimane bathi umhlokolozi ongahlokolozi ukuhlokoloza umhlokolozi athahlokoloza ngahlokoloza umhlokolozi lokho Jehova njengetilo lobona kwavisa ubabonke awusoma tisindase phose hlula abadoda ukuthi umhlanje inkomo zabapho umzukulu kaCwecwe lasela bawashi awu ingoma engidlanga njengamanje navigator ithi lengele emaweni ngilindela phela usilomo sabantu ngiyabona lapha uzoduma uthi danti ngephova ngisengilindela phela igcoma elisha umfaka amanqele awungilinde amageja kuphelelisa khuleka kabi yami khuleka nawe lapho umuntu ongathembeli izisonshalo uvalo ngabenzela ngomuntu ongathembeli yini na izisonshalo uvalo yowakusha ngongekho mayeka lithethiyano mayeka lithethiyano ngabe yini inkoso yakho lethu mayeka lithethiyano inhliziyo yami yawa ilengele emaweni kusho phela unavigator usho nje kanjalo Ngisenze kanjena ke manje sigijime senze kanjena ke manje usephakathi ke lapha usilomo sabantu silomo mfowethu siyakwamukela emsakazweni ngibingelele ukuthi njani kuyaphileka mfowethu abantu njengamanje balindele ukuthi bazi ukuthi usilomo masikhuluma ngosilomo sikhuluma ngobani masikhuluma ngosilomo sabantu sikhuluma ngomenzi umfowethu Sibiya enkandla mambithini manje mfowethu ngenxa yesikhathi nje sizokubamba kancane ngifuna ukuthi utshela abantu ukuthi yini into yenzayo yini into oyicelayo njengamanje kubantu ungathi uyakhuphula kancane intambo zami ezifile la uqhawe alright futhi usilomo sabantu umfana omncane osafika endimeni kaMaskandi kodwa osefike waba namagalelo amakhulu khona emncane ngoba ngifike emculweni kaMaskandi ngo2018 lapho khona engakhipha ialbum eyayihloko esithi ngibulalelani leyo album futhi eyenza kakhulu ngoba ngikhuluma nje leyo album yakwazi ukwenza indondo ezimbili ukuthi ngibe nendondo ezimbili kwayiyona engibeke ebalazweni njengoba ke ngo2020 kulonyaka isiphuma kuona ke ngibeke sengiphumuza ke sengikhipha icwecwe elisha ke elithi Hit and Run okuyilona ke njengamanje esiphezukwazo ngoba siphazamiseke iyo ke iCovid-19 izinto sangakwazi ukuyihlela kahle ngonyaka odlule besithi ke sesizoyihlala amaqala lo nyaka nakusaphindeke saphazamiseka ngoba ke uhulumeni evalizwe sesoqhubeka silentsha senze yonke into kodwa ke ngoba iphumile ke isizeke ke yangena yanominatwa ke kuma award okuthiwa amaciko award abantu abaningi abamaziyo usilomo sabantu bayakhumbula ukuthi ngicela amavoti ngisavotelwa ngama-email nama-SMS ukuthi ngikwazi ukunominatheka lokho ke kube sekwenzeka kwafezeka ngoba ke ngibahole phambili ngangena kulawo ma-award ke usilomo sabantu senominathiwe ke kumaciko award lokho ke engizocela kubantu ukuthi ngisacela isupport ngoba bengisupportile kusukela ekuqaleni namanje ukuthi ke abangisupporte ngoba sengibona lama award ukuthi le award isibuye nayo ngiyabona impela mfowethu abantu mabefuna ukukusupporta mfowethu ngibonile impela ingoma yakho ialbum lakho lihle kakhulu mfowethu lihle nje kakhulu uyabona ngempela khona ngiyambona la mfowethu ukuthi cha uyilalela ingoma yakho kuyimanje imnandi kakhulu akunjalo but abantu bayithokozela kakhulu ngoba kule album kusho ngisho mina ngiyahluleka mase ngise stage ukuthi abantu kufanele ngibadlalele yipi ngoba uqala from track 1 up to track 12 zonke lezo ingoma zimnandi awukwazi ukushaya uskip ayidluleki inhlobo bese ngoba mina le ngithanda kakhulu bese ngidlalile le ngithanda kakhulu ngizoloku ngilandelanisa nje ngokuyithanda kwami uyazi nje ngithanda kakhulu le wangibamba kamnandi bese ngibaqalile ngayo akunjalo impela izona ngoba mawuthi uyabheka
la kule album uyathola ingoma emayelana nentsha njengoba sibancane uphinde uyithole ingoma ezakhayo ezabantu abadala yabo kunemlayezo ehlukene ngoba ukuba umculi ukuthi fanele udlulise imizwa ukudlulisa imizwa yakho fanele udlulise ngayo ukuthi ubhale ingoma ukuze ifinyelele kubantu khona abanye abantu ebathintayo abakhaya kube khona eshintsha impilo zabantu senza masithi ke masithula sicabanga izinto ezikanjalo ukuthi sizokwakha isizwe hayi ukuthi sizobulala yabo ngiyabona ke lapha uthi ngifunde ucela enkosini uDavestiro Sibiya uthi yakwethu leyo nkabi yelama mina lapha ucela enkosini akunjalo impela umfowethu mfethu ke ngaphambi kokuthi ngikudedele mfethu awutshela abantu mfethu ukuthi ke mase befuna ukumvotela ke uSlomo benza njani futhi kakhulukazi mfethu into esithanda ukwenza sithanda nje ukuthi sikubonga kakhulu ngokuthi ungene lana uyazi ke nawe uSifiso Kuhle Msimango ngumuntu ofuna kahle kahle njengoba nami ngumsakazi osafufusa ngifuna ukuthi abaculi kakhulukazi labo basafufusa nabanye basakazi abakhona ngisazobanika iplatform ukuthi babonise amatalent wabo nawe nje njengomuntu noma ngeke ngisho ukuthi usafufusa bakhona ingoma zakho icula nanethwasa lekhansela kodwa nje umuntu esizama ukuthi sikuyise kubantu bamvotela kanjani ke uSlomo abantu before ngiqale lapha ekubavoteni ngizothanda mfethu ukubonga mfethu abantu bezwa yabo ukuthi uze ukuthi sengihambile leli banga ngaze futhi ngathola ukunominated wase ukudlela isikhathi sakho ukuthi nami angiveza amandla ami lawa amancane enginawo ukuthi kulabo abantu abakwazi ukuthi bekubuke usakhona belo ay ngathi uyanqamuka ke lapha sobuya senze simlande lapha uSlomo ake ngifunde lona alright Slomo okay nangebuya bese ngihamba impela weSlomo bese ngihamba bese kushubile hayi izinto zabelo sixolise shuthi network bengisachaza ukuthi ngidlulisa ukubonga kakhulu mfethu ingakho nami nawe ngakuhlonipha ngoba kahle la ukuthi uphakamisa igama lami kanjalo nje kuyakhuliswana ngendlela esikhulisana ngayo ngiyabonga kakhulu mfethu sengichaza ukuthi uSlomo umvotela kanjani mawuvota SMS uthi amaciko oyi capital letter kungahlukani lokho uthi nje amaciko best king of Maskandi Slomo Sabantu amaciko best king of Maskandi Slomo Sabantu bu 45633 ayiphinde mfowethu SMS amaciko best king amaciko best king of Maskandi Slomo Sabantu ku 45633 awuvota kanjalo nje u150 SMS ayinoma ikangaki alright Qhawe awubonga ke lapho Qhawe bese ngikudedela ngiyabonga kakhulu abakwazile ukuthi belalele lolu hlelo olunamandla kakhulu siyabonga kakhulu siyacela ukuthi ke uSlomo Sabantu nemlandelo uyatholakala nasenkundleni zokuxhumana khona ipage lami lapha ku Facebook uSlomo Sabantu fans ungena ulike ipage bese uyangifollowa lapho ku Instagram Slomo_Sabantu ku Twitter Slomo_Sabantu bese kuthi ngicela ukushare nenamba yami ka WhatsApp number yami ka WhatsApp ethi 060 63 53 936 ayiphinde futhi 060 63 53 936 konke okumelana noSlomo Sabantu yongithinta bese ngikudlulisela na kumphathi wami ngoba ngiyiphethe ngiyacela kakhulu ukuthi ningivotele bafethu ngaphandle kwenaselutho ukuphakama kusuka kubona abantu ibona abantu abasiphakamisayo njengoba bakwazi ukwenza konke encane bakwazi ukwenza kokhuzana angiboni ukuthi ngabe inkingi ukuthi bekwenze na kuSlomo Sabantu alright mfowethu cha sibonga kakhulu mfowethu ngokuthi ukhulume nathi siyabonga kakhulu wona alright
Alright, lo besikhulumisana njenga naye manje uyena ke lapha uSlomo Sabantu unominate ke ingane zakwethu ucelile wathi ngiyanicela cela ningivotele awusema tudake ngifunde ke lapha imessage lapha nomyalezo lapha idlangezwa ithi yakhonza impela ikhonze bahlabathini kwaceza ngikhonzela inkunzi emancushe enquthu usanele sibiya showe inkosi yabafundi olunde xhasa thina la emsakazweni yakho isifisa ukuhla Msibango ngigama lami ngosifisa ukuhla kaMsibango sibonga kakhulu Slomo na ingoma yakhe uthi hit and run uthi lepho le yathatha umuntu yami ehamba naye ufuna ukuvotela kwa lo mfana amaciko gijima Slomo ha ngani yazakwethu yena lo bengikhuluma naye emzo njengamanje iqopha lapha ukuthi 15 minutes ukuthi kushawa 10 o'clock emsakazweni yakho sifisa ukuhla Msibango sawubona ngoba ngade ngikhuluma naye ingane zakwethu uyadinga ke lapha ucelile ngendlela eboyisho lapha ukuvota kumele nimvotele ngakho ingane zakwethu ngisazodlala ezinye ingoma zakhe khona la emsakazweni yakho isifisa ukuhla Msibango usahle nami umail best akangikhuphula amageja kuyani yobafana isikhawe simahlabhlophe sabheka ithi kwaxega isimilo iyadubula 9 mm amageja Ngula mageja yali wabatemu asuka Ngula mageja yali wabatemu Ngula mageja yali wabatemu Ngula mageja yali wabatemu Ngula mageja yali wabatemu Sitaza amageja kuyani wabafana imsutsha ngamanje lishumi ngapha ubumbane ihora leshumi 10 minutes to 10 awusifisa uba nemali eningi nasi isikhofa khumbula ukuthi
kuyothi makushaya lapha u10 leshaya u5 minutes emva kwa10 o'clock so sesilibeka ke thina lo hlelo nikhumbula ukuthi zobe likhona kusasa nibabize bonke celebrate lapha i-birthday month ngasifisa ukuhle msimawo sizama ukukhuphula kakhulukazi amaciko asesemancane nayi kodwa ingoma kwamanje Italengola mate chayali babapemo eshi. Au, usakwethu. Eshi. 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 Sema sengola weye ningane zani nizala. Alengula mate chayali babapemo ye. Alengula mate chayali babapemo eshi. 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 Alengula mate chayali babapemo. Sitaza zangizeshile. Uyatrenda ngempela umthandeni igcoka melisha liyatrenda uyabona ngibona abantu bethi #fusekwethu uyatrenda nje lento kafusekwethu ngiyakutshela ke nqula amageja kuyaliwa bafana hawu Alengula mageja kuyaliwa bafana Alengula mageja kuyaliwa bafana Alengula mageja kuyaliwa bafana Sitaza ngizama ngivala sivala kanjena lapha ingoma kaMthandeni bathi sikhove simehla mhlophe sabheka intombi kwaxe gesimelo anyana lapha uMthandeni #fusekwethu basho kanjalo nje abantu bangenile njengamanje ishaka lombili imsuza phansi ubani khona le10 minute to 10 o'clock emsakazo nakho sigijima kanjalo usahleli nami usifisa ukuhlwa kamsimango umhlokolozo ngohlolozo ukuhlolozo umhlokolozo wathi wahlokolozayo umhlokolozi nangumenzi uphethe indoni uthi mangibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami Uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami Uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami Uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami lapho uTsamo uthi mngani wami ungenile umntobazi Zulu ungenile uSanithi Smith ungenile ulungelo Dlamini uphakathi lapho umkhonzo umdume uphakathi naye lapha uyena uZila Zimase uphakathi lapho uChriswell Khoza ngizabasho kuma comment wabo ukuthi ngizovela ngibabala ukuthi baphakathi lapha umbali yasemazweni uDlamini ehle uphakathi lapha uphumelele uncokozana uphakathi uJennifer inkululeko Hlangase uphakathi lapha uviwe mngama uthi kuba twana ubuhle gumethu phakathi emsakazo nakho esifisa uhle msimango ephakathi lapha uMiki wakadlandla ephakathi ke futhi lapha ufuze kaMkhonto emsakazo nakho isithupha emsizwa ngaphakathi libumbana ihora lesithula selele 10 6 minutes to 10 o'clock emsakazo nakho sigijima kanjalo umenzi uthi mangibheka umuntu wakho Nkosi yami Ngiyabona abantu bangenile njengamanje unqobile Mkhize uthi umlilo kuphela kuhle gumethu ungenile awusabathu ungenile uPamela bangenile uKethi Kahlefo ungenile uLindi Maseko ugogo wami bangenile ngempela abantu baningi ngendlela isimanga kakhulu nganza kwethu ngokuthi jeni support akasenze kanjena ngenxa yesikhathi akasenze nje kanjena ngenxa yesikhathi
usandle ezincane iprofeti ncane magosi inkosi yamagosi yena lapha uMdumazi ngisazokwenza ukuba live naye nginayo inamba yakhe ngisazokwenza ukuthi ngikhulume naye la uthi yena ngisolela ngiduma 5 minutes ukuthi kubumba lapha ihora leshumi mihlanu nje emzuzu ngaphambi kokuthi ihora leshumi izinsuku zimbili lapha kuNhlolanja enye kunenkulungwane ezimbili namashumi amabili nanye 2 February 2021 khumbula inyanga yami yokuzalwa ke lena ingakho ke sigijima kanjena ngizolela ngiduma ukulabo usengathi umuntu uthi bafundi ingaqali lengoma amadoda uthi bafundi unoxolo Doli Mthembu phakathi ke lapha usiya Nkosi yamthemba uphakathi lapha umenenhle minisi bese awusaba nje phakathi ke lapha uzodumo uthi danki ngapha ngathi yadinga sengilindele umanqele sengimdlulile kumanqele uphakathi ke lapha uJob uthi ashila Nkosi konakele ubonga igold uphakathi uthi thatha mail best uphakathi ke lapha uSpecific kanyisa uthi useyam7 danki kwabyami danki makhelwane ngizolela ngiduma umsebenzi nakho sifisa uhlaba simanka bala ngomel best umhlokolo zongahlolo zokuhlola zimohlolo zokuhlola zokuhlola zokugoja bakuhlola lana basubomvu amzukulu kaQoqo lasula bawashi awusiyam Inkosi yamaskandi khuzani yabangane ukuthi ukhuzani simdlalile sidlala wonke umuntu la sidlala nje wonke umuntu lalela Ngisazoke ngimcela ukuthi ngicela ukuthi ngike ngibe live naye. Ngenxa yokuthi nginayo inamba yakhe. Ngizoke ngimlande ngilethele yena. Sibangakhulu silemo sabantu bengichatha naye besikhuluma naye la kumsakazo wakho. Selivele labumbani ihora leshumi. Awusuka madoda. Angibheke phansi manje kahle bandaba. Ngikulandela uJoka ke manje. uJobe bakaMelo wangenza. Konini belindile abantu ekhaya bethu uyazi lutho. Baba Melo,
phela uNathana nomthandazo uthi man best mina loyo Anizana wangu wamenza hawu Anizana wangu wamenza Anizana wamenza Milo wamenza kulakela phela ukuthi sesolibeka thina uhlelo lethu nakeni nakusasa sizobele ukhona futhi waba bakamelo wangenza 1 minute emva kwa10 o'clock emsakazweni nakho yanga sifiso okuhle Msimanga kama nami ngisifiso okuhle ngoba Msimanga Wathi bebelindile ekhaya 2 years anayinkomba kubheka lazi lashona khumbula ukuthi emvakalana ngidlala ingoma yokugcina bese ngiphuma ngayo lalela Years anezinkomo bebelindile ekhaya 2 years anezinkomo wabewala selashona wabewala selashona wabewala selashona wabewala selashona bathi besegayiwe nabo mjeni sebefikile bakubheka laze lashona we baba kaMelo kanti ukuphi ungenzani baba kaMelo sengilindile ngalinda baba kaMelo lutho angazi ukuthi kwenze njani vele baba kaMelo ngilanda phansi ke manje into encane mibili imzuzu emva kweshumi emsakazweni nakho sigijima kanjalo insuku zimbili lapha kuNhlolanja enyakeni we-2021 2 February 2021 ngiphakathi ke manje lapha eNanda so nangu into encane uthi salam labo namathanga qala ungixole wedala umhlokolozi ongahlolo sokuhlolo somhlokolozi uNtombi zimqoma phambi kwamasikazi lekuzithumela best sifisa ukuhloka Msimanga useyaphuma bye sibonane kusasa shop Isola mbilela bukamata Ukogo kelo kumavita Isola mbilela bukamata Isola mbilela Ngakhohle ukuthi njalo mawufuna abantu ozobabona lana mhlawumbe abasafufusa kakhulukazi ngomculo wamaskandi nabasakazi abasafufusa uzobathola kulo le page ufollow i-page lami ngikhona usifisa okuhle Msimanga lelo ngilifaka lapha phezulu ngicela ukuthi ufollow ngane yakho na ku YouTube ngikhona ke lapha na MC Instagram MC Mhlokolozi na ku Twitter MC Mhlokolozi mina sengiyaphuma bye into encane awusuka asifayilise khumbula batshele bonke kazi wonke umuntu omazi ubatshele ukuthi sifisa ukuhloka Msimanga bese emsakazweni bye